inzira nyabagendwa hari amahoro tugende dushikura ari wanyu ukora ibyo ukora nukenera gutembera n'ibindi bihugu utembera ugarukiyo utembere cyangwa se ni igihugu cyacu cyabaye neza uzoza utembera ahubwo uvuga ngo tuzogenda duture ino mu mahanga tuzoza tuje gutembera tuje no gukora niyenda kuri ataheza kiwanyu nta kintu gisa nk'iwanyu nta kintu gisa n'iwanyu nimubona bavukiye no mu mahanga bari mu kwifuza ngo hoba twari dutashe nimubona aka kanyamuneza dufite kose nukumva ko iwacu hari amahoro nukumva ko nyine hameze neza hatekanye ababyeyi babaje mu isoko bakabona isukari ababyeyi bagenda bakabona amavuta kibarihagira bakisiga umubyeyi karabyara akabyara neza akabona n'icyo akabyarira mu bitaro agaherekezwa akagemurirwa ico kintu naco yemwe nukuri kiri mu bintu byabidushimisha kumva ngo kandi ngo nta mubyeyi kubu nyine ngo nta mubyeyi kandi wabyariye mu bisambu bibaze nawe ngo nta mubyeyi wabyariye ngo drone nzizaziza ngo zica ngo drone kandi ntirarasa Imana yo mwijuru turi mu mashimwe mutokumva uko tubivuga turi mu mashimwe no kuvuga ngo twebwe ikintu duharanira kubaka iwacu kugira ngo tuzogenda ari igihugu ciza gitaho kurumva none twebwe tuzogenda gusa twarujuje uzuruzuriza mwene so wanyu cyangwa mwene so cyangwa se umunyamurenge wari we wese uzohitiramo cyane uko hana ndagifamiye shagikora ngo kindakorera runaka nta mwene wanyu ntaki kiturakora umunyamurenge turakorera umunyamurenge muri rusange kugira ngo nanje ejo ningenda nzoboneho nshikira hello guys mumeze mute mumeze neza twagarutse kibisanzwe niba abagore mwakunze muri benshi pe kandi natwe twarabibonye twarabishimiye ku mazina banyita Kinora Angelique kaba umubyeyi w'abana 3 karibu ukaba umuki none nyamanyivuga byose oyaye mashi warabivuze kino narabivuze ukora abantu batakeze ko turambiwe umurara wawe maze ko publicité ndumutware umaze kuvuga umurara wawe cyane oya umurara wanje ni mwiza yewe uzakina ngo ngo uvuge ngo utake abatwari amazina ni Jane mukobwa y'ibiraso byiza cyangwa uturaso twiza ubiraso byiza bari munini no gandiye amazina ni Jane umukobwa w'uturaso twiza kuko turanga akagushya twaje kandi twagarutse uko mubibona twagarutse hano kuri Maina Official twari tumaze ariko iminsi tudakora tumaze iminsi twebwe twagize ibibazo tubura abantu ko kuva ku wa 4 kugeza uyu munsi tumaze kubura abantu 5 kandi hano mu Kinoro Pole mu byukuri hano umuhana yagize ibyago cyane hano mu muhana noneho hapfuyemo noneho uwo mu muhana atari no kuvuga bari abandi bagiye bapfira mu bindi bihugu ariko hano itandukanye biba bigoye kugira ngo muboneke biba bisaba ko mwitaba mukaja mu kiriyo twagize ibyago twabuze abantu benshi ni ukuvuga ngo muri iyi minsi mu cyumweru kimwe tubuze abantu 5 turihanganisha umuryango wa Ntwari muri rusange mwihangane twakozwemo kuno kwezi ntabwo kwigeze kutubera kwiza kuri twebwe kuko twabuze abantu benshi inshuti n'abavandimwe k'uyu musaza witabye muri Kitengera hano mu muhana muri Kitengera umutwari niwe musaza twebwe abatwari twari dufite hano muri Kitengera urumva niwe twasuraga tukumva turisanzuye kuko niwe musaza dufite ariko noneho kuri ubu nyine dusigaye turi n'abana bahungu batoya nta musaza dufite niyo mpamvu tumubona dufite agahinda kenshi ariko nta kundi kuri abantu bo kuri Maina Official mugume muhereze Kinoro Pole yewe yagize ibyago twari tumaze iminsi myinshi tudakora kubera gahunda ziwe nyine z'ibyo biriyo cyane aguma kuja mu biriyo none nukuvuga ngo bama bashorerana guke abo bantu biwabavuze nyine bitavye Imana muri iki cyumweru baguma kwita Imana nyine tuguma kubura umwanya ariko nyine tuguhaye pole nta kundi nyine isi niko imeze twese turi mu rugenzi kandi nyine baravuze ngo uku turi kuri stage hije uko nuko nyine umuntu azaguma akagenda kwiwe azagenda ahamagara umwe
nuko natwe nyine nitugera akaduhamagara tuzacaho tugende no ni kaho yirasiriye umuryango w'abatwari gusa oya si abatwari gusa kino none ko kuvuga ngo mu cyumweru kumwe tubuza abantu 5 ari undi muryango muri iki cyumweru wari wabura umuntu usibye twe tubuze mu oya n'abandi bababuze ariko nyine no kwihangana n'abandi kabaragenda turayicashe mu izina rya Yesu ifata ubusa mu izina rya Yesu dukeneye kwizojana igende uwo mwuka w'urupfu baveho tuveho rwose kabisa turawirukanye mu izina rya Yesu uyu munsi twagarutse cyane twagarutse tuje kubabwira amakuru y'iwacu cyane twaje tuje kubabwira amakuru y'iwacu muzi byabereye ibibera iwacu muzi n'igikorwa ejo twiriwemo mu minsi ishize hari tombe twari ko tubyina intsinzi ya tombe abandi baratashe ibintu ngibyo bagiye babonamo abantu bavuye muri Amerika baje kuvizitinga iwacu yego noneho ariko muri iyi minsi muri iki gikorwa dufite igikorwa muri iki gihe cyo gutabara abahungutse cyane ni ukuvuga ngo muri uwo mwanya dufite igikorwa cyo gutanga amafaranga aje kubaka iwacu kuko muzi ababyeyi iwacu barasenye nta mazu ariyo nta nzu ni ibihajya babyitanga ibikaragasha babyita gute mu kinyarwanda ni mu kinyamurenge kuko nyine hari abasenya mu kinyamurenge ni nko mu matongo habaye mu matongo dukeneye kubaka iwacu ababyeyi babubakira amazu bagende bature igihugu bunyine kikiragenda nabonye ejo bundi isoko ya Gatanu yaremye ibiciro kawaida abantu ko baramarya kila kitu ni ukuvuga ngo ikintu cyari ku bihumbi 80 by'amakongomani kikiragura ibihumbi 15 kurumva aho ni ukuvuga ngo amavuta yo kwisiga yamanutse amavuta yo kurya yamanutse isukari yamanutse kandi kubera iki imbaraga z'abana batwirwaneho na M23 muri abantu baba ku isonga ry'umutima turabakunda kandi turabubaha muri abantu b'abagabo mu by'ukuri nk'ibihari muri iyi minsi turi mu gikorwa cyo gutanga amafaranga kugira ngo tuje kubakira abakecuru bacu n'abasaza bacu basenyewe cyane none niyo mpamvu twicaye aha kuri Mayina official dushishikariza umuntu wese yumva ko bimureba agomba kumva ko bimureba cyane kugira ngo batange imisanzu baje kubakira ababyeyi bongere basubire mu mazu bongere bacane inzu bumve uriya mwuka w'inzu ushushe babona amabati basakarirwa amazu bareke kuvigwa n'imvura kandi turi no mu mahanga abantu twaragize amahirwe ni ukuvuga ngo amafaranga make baba bagaye nimba ufite 200 nimba ufite 300 nimba ufite 500 nimba ufite ibihumbi 5 nta faranga nkeya zihaba ifaranga nkeya ntazibaho ngo ku buryo ngo nanirwa ni ukuvuga ngo iyo nzanye 100 ryanjye nawe ukazana 200 iyo yateranyije iba 300 waza n'undi yateranye ikagira igikorwa iri bukore rero ntagire umuntu wifinyiriye wavuge ngo njewe ngo nta muntu udafite ifaranga nta faranga mfite ngo nta faranga twese hano muri Kenya benshi nta faranga dufite ariko turya guhera n'akazi rimwe tukageza n'iyinga turazifite bigira ibyawe uvuge ngo muri hajya paye nkora mbino byo kurya hagomba kuva n'umusanzu uzagutabarira iwacu yaba nk'abayobozi ko nantekereza yaba nk'abacamani bari bakazashiraho wenda buri kwezi kandi nyine mbese tugatanga urumva wenda nimba ejo baritanze urumva buri kwezi twebwe ari amafaranga dutanga buri kwezi natabara kugira ngo babone ibiryo babone imiti babone iki noneho aya yatanzwe ejo nayo kubaka iwacu kurumva nawe byo kuvuga ngo umusanzu w'ukwezi urahari umusanzu ukwezi wo dutura tuwutanga byo ndabizi ariko noneho kubaka urumva kameme icyo ntekereza abantu ni benshi basenyewe numva nimba ejo baranatanze n'amafaranga sinzi uko bakubakira abantu bose ejo mu by'amabishira abantu bose ariko ibihugu umenye ko dufite ibihugu byinshi kandi ibihugu byose birimo abanyamurenge ni ukuvuga ngo buri gihugu cyose kikiratanga amafaranga yo kuja kubaka iwacu ariko tudasiga ni ukuvuga ngo buri muntu wese avyumvishe ko igikorwa ari ciwe kimureba atanga kandi ikindi kintu ejo natekereje nubwo ejo hari fundraising yo kuvuga ngo tuje kubakira iwacu taga abantu bose twageze hari
ntabwo twahageze hariya hari abantu bakiri batoya hari abakecuru bari mu mazu ariko bafite umutima wo gutanga ikintu twokora noneho kubera ko ireba umoja urebye imbogamizi ni nyinshi hari nk'umuntu waba uzasiga umwana akananirwa kugenda harimo umukecuru utarahageze cyangwa umusaza ikintu twokora abacamari badukorera lisite kurumva baduheze nimero abantu batabonetse batagiye umoja batumeho ayo mafaranga usibye ko hariya hari nani nabonye bari ko bashiraho na nimero ejo gusa nimero sinariko menya ngo ariko dufasha nuko abacamani bacu hano muri Kitengera ibo bokwiyegeranya twebwe tukaza tuyatanga iba akaba ariyo bayageze iriya iri imbere ariko twebwe yaciye hano iwacu akagenda kugira ngo n'ufite 100 n'ufite 200 n'ufite 500 wananiwe kujiriye nawe wabona aho yacisha ni ukuvuga ngo harimo abantu benshi batagiriye kandi bafite umutima wo gutanga benshi cyane bafite umutima wo gutanga rero badushiriraho nimero abantu tugume twitange turitanga noneho ubu nyine ko turabagwana shaka ubu dusigaye turwanira ishaka inge 50 tanga indi 50 ariko ifashe iwawe nimbona 1000 mbahe 500 nanjye nsigara n'andi 500 ni ukuvuga ngo tuzoje guhunguka twese dufite aho dushikira tuzogenda dushikira amatongo tugomba kubanza tukubaka aho tuzoshikira aho tuzoshika tukaryama aho tuzoshika tukoga aho twubake ibitaro twubake imihanda tuyubake iwacu hatera imbere cyane twavuga ngo twe dushaka kwiteza imbere bwacu iwacu hataratera imbere mureke duteze iwacu imbere ni ukuvuga ngo nitwubake iwacu hakubakwa amazu hakubakwa ibitaro hakubakwa ibiki amashuri y'abana uzoza ugenda kwitegera iwacu byoroshe utarenza ngo nikoze umuhanda ariko se nogera ubu ngubu nitumara kubaka umuntu azoza ava hano Nairobi hararashitse iwabo haza bindi zo kurara mu mayira ngo umare ngo amezi ngahe ngo muze cyangwa kuko gazoba habonetse umuhanda mwiza hazoba hari umuhanda mwiza amamodoka yagenda agashika azaba ari inzira nyabagendwa hari inzira nyabagendwa hari amahoro tugende dushikura ari wanyu ukora ibyo ukora nukenera gutembera n'ibindi bihugu utembera ugarukiyo utembere cyangwa se ni igihugu cyacu cyabaye neza uzoza utembera ahubwo uvuga ngo tuzogenda duture ino mu mahanga tuzoza tuje gutembera tuje no gukora niyenda kuriya ntaheza nk'iwanyu nta kintu gisa nk'iwanyu nta kintu gisa n'iwanyu n'abana bavukiye no mu mahanga bari mu kwifuza ngo hoba twari dutashe nimubona aka kanyamuneza dufite kose nukumva ko iwacu hari amahoro nukumva ko nyine hameze neza hatekanye ababyeyi babaje mu isoko bakabona isukari ababyeyi bagenda bakabona amavuta kibarihagira bakisiga umubyeyi karabyara akabyara neza akabona n'icyo akabyarira mu bitaro agaherekezwa akagemurirwa ico kintu naco yemwe nukuri kiri mu bintu byabidushimisha kumva ngo kandi ngo nta mubyeyi kubu nyine ngo nta mubyeyi kandi wabyariye mu bisambu bibaze nawe ngo nta mubyeyi wabyariye ngo drone nzizaziza ngo zica ngo drone kandi ntirarasa Imana yo mwijuru turi mu mashimwe mutokumva uko tubivuga turi mu mashimwe no kuvuga ngo twebwe ikintu duharanira kubaka iwacu kugira ngo tuzogenda ari igihugu ciza gitaho kurumva none twebwe tuzogenda gusa twarujuje uzuruzuriza mwene so wanyu cyangwa mwene so cyangwa se umunyamurenge wari we wese uzohitiramo cyane uko hana ndagifamiye shagikora ngo kindakorera runaka nta mwene wanyu ntaki kiturakorera umunyamurenge turakorera umunyamurenge muri rusange kugira ngo nanje ejo ningenda nzoboneho nshikira uzobona ushikira uzoreke gushika ngo uje ku musozi kandi ureciza ico nabonye mu gatanu n'abafurira bafite amahoro abafurira ni ukuvuga ngo bari abana batwirwaneho ntago bagwanye ngo bagwane abanyamurenge bonyine ngo birukana abandi ngo ko barashaka ngo ubutabera ku banyamurenge gusa bakeneye amahoro mu gihugu n'ubundi bwoko kiburakora business muri iriya soko rya gatanu kandi bameze neza baguwe neza ibintu byaramanutse amahoro yaraduma ikintu twifuza ni kimwe nuko amahoro azoduma gisegeta gazahagarara nawe akagera iri iwacu mu mine azahagarara agatangaza amahoro yuko amahoro yabaye nico kintu dushaka gusa takindi naba butugara tuzobabarira tubabara bagize niba kimbazoreka kumubabarira azaza ninde uzoza kabamanyota nabande bose tuzobabarira tawe tuzobabarira
hasoni turuhe ngo umuntu aje gusaba imbabazi none bazogume iyo bari oya tuzobabarira turakijijwe na nyuma yaho dufite imana turakijijwe tuzobabarira umwana w'amwana y'ikirara yari yaragiye asaba imitungo ye aragenda bikirara ararahuka buke yagaruka yakimbabaza agaruka mu rugo nakurana bamanyota twababarira bakagaruka mu rugo situbizi ko bizogenda ariko ko turumva ubu nyine nta mbabazi ndazo oya nibaka imbabazi tuzobabarira bagaruke bave mu tugara bagaruke baze dutangaza amahoro mu gihugu tureke kwirirwa dutangaza ngo ntakiyakiba kubera iki gitaha tuzabara ariko babanje kumva purize ivuye tuzanda tubakubite kasho babanze bumve nyuma y'imbabazi nta kindi kibi kibayo kera batakuvuga ngo urambabariye ariko urabanza ufungisha ariko uri mukumva ibintu niko ngungwa ari mukuvuga harya nini harya bamwita nane yaravuze ngo uriya wakasarani nane uriya mugabo usetsa harya ninde mana we siko mwibagiwe uriya wavuze ngo azamukubita ingumi bazamukubita ingumi ngo yamunda ngo yiruke mu mugongo ngo iyo bicamuneje ngo yasanze ngo ntabugome ngo abe rusaku ntabugome rusaku yavugishije ngo gusa ngo nibahura ngo azohagarara ngo amubwira ngo mwakubita iyo ngumi nuko utamutima mubi yabivugishije rusaku nage arasaze muri iyi minsi ariko rusaku ari mu kumushimisha ziriya nguma ari mukwama yitwaza nakariya kabavu kiwe iwe wayimusekura atiyohuruka mu bitugu ariko rusaku turamushigikiye azoba dukubitira arabakubitira bashoboye bamukubita ngumi yo munda bigaseruka mu mugongo noneho iwe amavuga amanyota ngwiwe naza ngo nahura na rusaku ngo zohagarara ngo mwakubita yangu kubitaga ihuruke ariko reba nkanyine na ingumi ya rusaku n'amanyota nukuri kumana ingumi ya rusaku nta nawe yokugeze rusaku ni umugabo cyane rusaku ni umugabo yegukubita rusaku ababajwe n'ubwoko rusaku yanagukubita yewe nta rusaku wagukubita ingumi ngo iguruke mu mugongo nta mbaraga afite kuko nabaye imisekuye niba yose yambesha ya mbere rusaku inde wayimukubita kuri abariya ni abanyabwoba tuno tugara twose ni abanyabwoba ni abanyabwoba ni ukuvuga ngo rusaku yo kwama bakubitira kimwe zero kubera ubwoba bagira bakabanza akazenguruka bakagufungira ingumi neza bakazayikubita gusa mpamvu umwijima rero narasetse ukuntu yavuze ngo karashaka akabuye akaza yiruka mu bihuru karashaka akabuye ubwo kabuye we ngo urihe ngo wihishe ngo rega ngo mugira n'ubwoba bwo gusa ngo mwira two ndaje tukubwira akabuye niyo mpamvu nari kubwiye ngo nyuma y'imbabazi ntakindi kuriya yibishije ko yamubabarira tangoma iyo bakimukubise n'ubwo yamukanze ngo aramukubita ingumi ariko nyine umuntu wese buriya kuri umuntu wese waciye bugufa agasaba imbabazi azababarira habe nubwo waba ufite umujinya wa wundi umeze gute imbabazi kuriya tuzazire gusa imbabazi zaziranira abantu benshi kuzisaba zazinanira abantu benshi ariko kujya wabohotse gusa ngo ukazisaba habe nubwo bakoze iki habe nubwo ndanga ikintu none nzanumva gikomeye kurenza ikindi cyacu cyose niko kwica umuntu kwica umuntu ico ni caka kitaza kiva mu bantu nzanumva wenda ari kaco gikomeye ngo bayakagara ngo ibiki n'ibiki kabira bari mu kwabesha ngo bapfa kukubona ngo mukiriye mu bukwe wagiye mu bukwe ikibara gutunga kamera ngo baramukubise uwo mukubitiye nabo basavugisha ibintu bihari oya uko baba bamukubise barabakubise bari bose bavuze barabakubise kado yanditse titre arandika ngo bakubite Fisto ngo baramukubise yaramukubise Fisto baramunogeje indamukubise Fisto ni wenyine bamukubise ushaka utazomukoreho aratangi ubwo ari bene wabo ushaka urupfa azomukoreho none azorebe ngo turabona uzogira gute nawe se ubaye nani ngo uzomukubita ingumi ihunguke naje umuntu uzomukubita ingumi ihunguke ubaye rusaku bakubita handi ingumi handi kaviri inyuma igazuru nawe kuragwanirira harya ni iki cawe muramu wawe ye oya ariko ibintu by'imigambi mibi nabyo bagenda babihagarike bamukubite bamukubite reke bazobakubita babanoze bakubite bazokubita aho bazohurira hamwe ngo bafatire hamwe iyo bari babonye bari nk'igikundi cy'abari abantu bose bakubita abandi basiga Fisto kubera kazo iyo banyine ari bari bakubita jewe ndi twigwaneho
nubwo muvuge ni muramu wanje kurumva ni muramu wanje abaye akagara nawe nuko nomubwira akagaruka yarayuze ariko si bigeze ukamuvuga ngo imigambi ngo amushize imigambi ngo bazomwica n'Imana yamuremye se ngo ke baramushiraho urugabane rw'ubuzima ntibazomwica kumwica nta muntu uzomwica arahagurutse mu bukwe arisohokeye kadaranditse ngo bakwite Fisto mu bukwe ninde wamukoze baramunogeje ninde Kado wabivuze Kado afite imbaraga zo kwita Fisto narazifite Kado n'umusore ubwo Kado yateruye ibyuma yarateruye yagiye muri gym abe nubwo biteru Fisto yo mukubita umugera umwuka muta wamushuguza ukamugeze wabaruvuga none Fisto ze niwe gukubita umuntu inde barakubesha azopima kidani bakavuga shaka kugwanirira Fisto nzomugwanirira ni muramu wanje nubwo ndi twigwane hariko ndumukazana aho tugana ariko bana we none njaga sinyo kwa mavuga ngo ndimamukubita kuko ni muramu wanje nubwo ari akagara ariko ni muramu wanje kandi ibihugu byose ntabwo bavuga ngo ibihugu byose bihora bigira politiki kurumva we ceceka rekera nimba umuntu rekera aho mashi rekera naho tantera nimba Fisto yashigikiye hariya niba mureke niho yubishe nyine agomba gushigikiye twigwaneho tugende ariko byo kuvuga ngo kora mama witwaza ngo urakubita Fisto ari deni y'umuntu afite ngo aramukubita azopima mukorera uramuwe ugwana nani ugwana nani tibakubita Fisto ni muramu wanje nuko ntawe umubonye nyine nta n'umushoboye umukubita ariko turamutse tumushoboye twamukubita tukamukubita baramubuze Kado yo kubita Fisto Kado igiye kuba urubanza katurekare na Kado na Fisto situzi aho babonaniye ikinyoma se yacyanditse ntakazandike kuri titire ngo bakubite ubizi utese ko batamukubise ngo bakubite Fisto ngo mu bukwe inda wamukoze kirangira atabonye bakubise Fisto wowe bana na Fisto ni muramu waje amasaha 28 maze makuru nimba ni muramu wawe murabana kubera atokubesha bakubise oya tiwareze tiwabonye bwa bukwe yante amasiko ko kureba ubukwe burarangira ndeba bamukubise arabigeze wewe wabonye aho yahagurutse uwo Fisto wawe naramubonye haramusana abantu kahubwo yishimye adafite ikibazo ariko kadamaje kwandika muri titire ngo bakubite Fisto ngo uko koragira ngo Kado yabuze habikuye Kado ntiyavuze ibyo batakose tiyamu icozi ico tiyamu Kado ni kinyoma uzomukubite nunamunaniga uzofata abandi nkabagenzi bawe bamukubite barakubesha uzogenda ufashe Kado muze mugerage oya njewe nta mbaraga mfite zo kugwana wa azoza kubita umuntu mugere agwe hanze yiruke nawe ndamwemera yagufungiye mu bintu kimwe yarusaho nawe yokuvuza mwe ako rusaku nukuri ndi mu gukunda rusaku muri iyi minsi ako rusaku ngombe yarusaku iri mu yateye abantu kere rusaku ingumi yizisetsa ongera ngazitswa nacagiye yagiye gushaka akabuye Kabuye we yakaba yarahunze we ayo arahungira mu mishugi yemwe Kabuye iyo arahungira muri ari amahwa rusaku yarakaza kumushakiramo ariko mana we nukuri kumana yeme turabakunda twigwana bo mu maraso nubwo mavuge Fisto nyine ni muramu wanje akama tongera kuvuga Fisto kuri kamera kuri chano yaje umuvyeyi azabyara kimuga bagira ngo bakakevuga uri umuvyeyi wowe uri umuvyeyi wande jewe uri umuvyeyi wande ndumuvyeyi wa Fisto Fisto ni data bo afite nyina rekana na Fisto oya nyine dore rekana we umugore yabyaye inzoka umuvyeyi yabyaye inzoka iva mu nda ngo bagira ngo bakubite inzoka aravuga ngo nimukubite neza ngo nicavuye mu nda none Fisto nawe tiba mukubite ni muramu wanje bamubwira inama ahubwo wowe warukoresheje iryo jambo ukavuga ati Fisto yarayobye nakagara kamwe kabi arayoba ariko ibintu byo kugwana ntimumukoreho ariko mugende mufate Fisto mumwicaze mumubwire inama mumubwire ati yarayobye kawe kuko nawe uzumubwira uri muramu wiwe ndabizi ko uzumuhamagara ukamubwira ko yayobye biriya bintu yagiyemo atari byo kuri ati yayobye kuri yuzavuga yumva biri mukuri kandi ntawe uzogendera mukuri kurumva iwe nimba yumva ari ukwiwe nimumureka gukomeza natwe dukomeze ukwacu kurumva nimba watemera intambara ziri kubera iwacu nakomeza abyemere twebwe kituremera ko iwacu hari intambara jewe ariko inkoni zicigufuka ko tizicingeso
nubwo mwamukubita none tuyova mu kagara ngo bamukubise oya azokomeza bakagara ariko mwamuganirije neza mukamwiyegereza umuntu wese akunda umuntu umuganiriza neza ukamwiyegereza neza yogaruka nawe ni umuntu haya mufite kibarua mugende mwegere Fisto mu mugarure nawe urimo ariko Fisto ibintu mana yanjye batwirwaneho tusonge mbere turekane n'utugara sinzi iyo tuzoje umunsi tuzotaha ntabwo nyine dufite aho tuzosigara tuzosanga umukuru wabo Gisegete ndango azobashakira etimwe bazoja amaje kubacumbikira nk'ahantu hamwe nawe ubwo bazojana iwese azoja Gisegete na tuno tugara twose bazamashorera na gutya sinzi iyo azobajana niwega niwe uzi iyo azabajana boseruka iwacu bazoseruka nibaka imbabazi bazagaruka niketse nibaka imbabazi ariko nyine mu gihe batarazisaba tuzi iyo bazoseruka oya ni ukuvuga ngo uyu munsi twari dushishikarije abantu gutanga umusanzu yego nico kintu cyari kituzanye gusa ni ugushishikariza abantu 200 yawe 100 ryawe 50 yawe izofasha iwacu kurumva turuhu ucika intege ngo ureke gutanga ngo nuko ufite 200 ngo nuko ufite 300 nuko ufite 500 ngo 50 mutanga amafaranga ajya make yawe turagushimira uyatange twongereho ku yabandi batanze agenda gukora igikorwa gifatika bashire nimero hara ku mbuga abantu batangire bashire nimero bacamani badushoba amanimero dutanga amafaranga ariko sinyoka mpamvu ndagenda unyamadurumika amafaranga yo ntazi twe tumenyereye nimero ya chamani wacu hano adushirira rero twohererezaho nuko ibikorwa bikore turabakunda niba abakobwa banyu bazabazana ibintu byiza buri munsi tuba tugenda tubazanira ibintu byiza bifasha nubwo tuba ducishamo ibindi nyine nk'irura akagara n'ibiki ariko turi twigwaneho bo mu maraso ndani kabisa turabashimiye abantu bakomeje kudukorera subscribe mukomeze mudukorere comment murayikinge na share aho ngaho hafi aho ngaho muri kubigenza neza rukuntu muri kutunezeza muri iyi minsi kaza mureba ibiganiro natwe araho tuza tubirebera ko mwabirebye neza iyo mwakirebye neza twama tunezerwa tuza tubimenya iyo mwakirebye neza natwe katwe banyiricana naho tuza tubirebera nyine tukabifiringa nyine ko mwabirebye murakoze cyane turabakunda barikiwe bye none dukoze 10 minutes